Seneta wa Baringo Gideon Moi nĩ anĩrĩire atĩ nĩ ekũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kũrũĩrĩra gĩturwa kĩnene bũrũri-inĩ, akiuga arenda gũcokia ndũgũ na ũrũmwe wa Akenya ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ya president wa kerĩ wa bũrũri mũtigairĩ Arap Moi. Hiyo urafiki ambayo nyinyi ulikuwa mmeanza na mababu zenu na mzee, ndio sasa umeniona nimefika hapa. Tutafutane tena, tuende ile safari ambayo nyinyi ulikuwa mmetembea na mzee. Leo tu ndio nyinyi tena utapatia ujumbe nyumbani kusema ako njiani, anakuja. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Tiaty William Kamtet, akiuga kĩama gĩa KANU nĩ kĩerũhĩtie na gwĩbanga, akiuga mogarũrũku ma watho rungu rwa BBI nĩ megũteithia kwarahũra gwa kĩama gĩkĩ. Assemblies wamefanya kazi yao. Umesikia wajumbe wamesema itafika kwao, watafanya yao. Alafu half time inaingia. Half time ni watu wanatoka, wananchi wanaingia. Nyinyi msome BBI, mimi najua iko na manufaa. Hata Nairobi kwetu iko na manufaa. Lakini mtu asijifanye yeye ndiye anakuja kutuambia vile tutafanya na BBI. Si ni ukweli? Tuwe na representation kubwa, tuwe na MP wengine watatu huko, mwingine akuja upande wa katikati ya Limuru na Rari, mwingine aende upande wa Kiambaa. Nono nyende kumwirodo mwetu ona tugithomaga agini marathoma. Hii ni KANU fresh. Na mimi na huyu mwenzangu tutatembea tukinyenyekea, tukiongea na Wakenya na tukuwaambia kwamba sera zetu ni haya na ni haya na ni haya. Na sisi tuko na rais. Makĩhũrĩra riboti ya BBI ndefe kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũra mũthikabu wa kanitha wa AIPCK Paul Njenga, atongoria aya morĩtie Akenya gũthoma riboti ĩno na matigetĩkĩre atongoria ao kũmatuĩra matua hĩndĩ ya kũmĩikĩria kura ya kinya. Na umesikia hiyo vitu itafika nyumbani, si nyinyi tasoma, si ndio? Na ukisoma na utaona uone kweli vile viongozi walisema na kweli tumesoma, ndio hiyo iko shida gani? Lakini hiyo nafasi ya nyinyi kusoma inakuja. Kũringana nao maugĩte rĩu ihinda nĩ rĩkinyu rĩa kumĩra kũrĩ mũingĩ nĩguo mũingĩ ũtaũkwo riboti ĩno na gwakinya nĩ hĩndĩ ya kũmĩikĩria kura makĩmauha gũkamĩnyita mbaru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.